inkoko izitera amagi 27 igaturaga amagi 25 atatakaba amahuri. Aba bantu muza mwumva bazatuzengereza gutya na amahuri. Abanyamurenge rero bavuze ko ababazengereza bose ari amahuri, mu buryo bavuga ko bishyira hamwe kandi bagakorera hamwe nk'abanyamurenge ndetse n'abandi muri rusange. Tugiye kubiganiraho kuri Habineza TV ndetse n'ibindi bitandukanye muri bwumva muri iki kiganiro. Mbahaye ikaze ntimucikwe, ni byinshi bitandukanye tugiye kuganiraho. M23 yavuze ko gushyira hamwe ariyo DNA yabo cyangwa se ariko karimangingo kabo, ko batagomba guhagarara cyangwa bacika intege, bakomeza gukora kugeza bageze Kinshasa bagafata igihugu cyose muri rusange nk'uko babitangaje. Naho General Geoffrey Chongo Ziel na General Sultan Makenga bahuriye i Goma mu kwiga cyangwa se kuganira ku buryo hafungurwa ikibuga cy'indege cya Goma. Abakongomani bakaba bifuza ko hakora izi sosiyete ebyiri z'indege ariyo Rwandair na Kenya Airways, bagakomeza ingendo zabo ndetse n'imihahirane muri rusange ikongera igakomeza mu mujyi wa Goma. Abanyamurenge nabo batangaje amagambo bagira ati abanyamurenge twese turi umwe, abo bandi mubafate nk'amagi y'amahuri. Dore ikiganiro bagize bari bavuga ibi byose, ngiki kirakurikira mu cyumve. Ntabwo twacitsemo abandi cabona kuko nta muntu n'umwe wahagurutse wavuga ngo naje we ndazamuye. Reka mabezi ndirezo ya kabiri igaragaza ko tutacitsemo. Na bene wacu bo muri Nord babyumve neza bari hano kugira ngo bazadushikiza amakuru ahandi batabari. Nta bwoko bwacitsemo bworwana mu karere imyaka 8 kaziri barabara n'ikibuga cy'indege kibagemurira ngo bareziste imyaka 8 baracitsemo. Hari ububaho ubwoko bwihahira bukambika abavyeyi bukishura amashuri y'abana bukagura imiti bukamenya buri cyose. Imyaka 8 nta wundi muntu wabwe ngo se niki twabafasha. Ubwo bwoko bushaka ngo gucikamwe tibakaza babesha turumwe. Inkoko izitera amagi 27 igaturaga amagi 25 atatakaba amahuri. Aba bantu muza mwumva bazatuzengereza gutya na amahuri. None inkoko yaturaza amagi 25 iba yasanguye washira mu muri bisangu. Kuki muza mwisanguza kandi mwaraturaza amagi yose? Biho bisho tuzo twishira mu mubare w'bisangu dufite amagi twaraturaza amagi mazima. Tumugasura abapasiteri mugasura gusengera ubumwe bw'abanyamurenge, muza musengera bw'abakongomani. Abanyamurenge niwumva ufite umutima wo gusengera ubumwe bw'abanyamurenge uzisengere niwo ufite ikibazo. Wewe uzisengere ufite ikibazo. Yeah.